Yes, bakunzi ba Erika TV Rwanda, narimba kumbuye cyane, narimba kumbuye harashize igihe kirekire tudashyira ikiganiro hanze, ariko muri aka kanya tuje mu busesenguzi bw'ikipe ya Real Madrid cyangwa se mu mikino ya UEFA Champions League yaraye ibaye yo kwishyura, aho ikipe ya Arsenal yasezereye ikipe ya Real Madrid mu mukino waraye ubaye muri kimwe cya kane cya UEFA Champions League mu mikino yo kwishyura. So umukino waraye ubaye gusa kuko n'ikipe ya Bayern Dominique yasezerewe n'ikipe ya Inter Domira ku giteranyo cy'ibitego 4-2, dore ko umukino ubanza ikipe ya Inter Domira yari yatsinze ikipe ya Bayern Dominique Allianz Arena ibitego 2-0. Uyu rero bikaba byarangiye ari ibitego 4-2 kuko umukino ubanza ikipe ya Inter Domira yari yatsinze ibitego 2-0. Rero byatumye ikipe ya Real Madrid muri body yayo havukamo ikintu cyiswe bombori, dore ko byatangiye kuzamura uruntu hagati y'abakinnyi ndetse n'umutoza nawe utamerewe neza kuruta mu burakari bwinshi yagize ibyo atangaza. Reka duhure mu kanya, ndabakunda cyane. This is Erika TV Rwanda, kada subscribe, like, share ndetse na comment. Nawe mushyashya nguhaye ikaze, ndagushimira cyane wowe dukomeza kubana umunsi ku wundi. Imana iguhe umugisha. Yes, ni mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu ikipe ya Arsenal yaraye isezera ikipe ya Real Madrid muri kimwe cya kane cya UEFA Champions League, iyitsinze ibitego 2-1 igera muri kimwe cya kabiri yaherukaga mu mwaka wa 2009. Ibi rero byabereye mu mukino wo kwishyura wabereye muri Espagne, aho Real Madrid yari yakiriye ikipe ya Arsenal mu mukino wo kwishyura muri kimwe cya kane cya UEFA Champions League, nyuma yuko umukino wa mbere wabereye mu Bwongereza ku itariki 8 z'uku kwezi kwa kane. Arsenal igatsinda ibitego 3-0 ikipe ya Real Madrid. Ikipe yagiye muri Espagne yizeye impamba yari yabonye mu mukino ubanza, aho yahabwaga amahirwe yo gukomeza, ariko gutsinda byo rwose bisa naho bitizewe na gatoya. Iyi kipe ariko yatanze ibimenyetso hakiri kare, ubwo ku munota wa 13 yabonaga penalty ku ikosa Raul Asensio yakoreye Mikel Merino mu rubuga rw'amahina. Iyi penalty ariko yatewe na Bukayo Saka, umunyezamu Thibaut Courtois ayikoramo rwose bimworoheye cyane. Ku munota wa 21 Real Madrid nayo yashoboraga gutsinda igitego kuri penalty, ubwo umusifuzi yavugaga ko Declan Rice yakoreye ikosa Kylian Mbappe, maze kitabazwa VAR. Byanasabye iminota rwose igeze kuri 5 kugira ngo penalty ikurweho, dore ko basanze hanabayemo kurarira kwa Kylian Mbappe. Nyuma Bukayo Saka yahushije penalty, amaze kuyusha igice cya mbere cy'umukino cyarangiye ari ubusa ku busa, ariko byari bikiri byiza ndetse byose byari bikiherereye ku ruhande rwa Arsenal yari kizigamye ibitego 3-0. Mu gice cya kabiri ku munota wa 65 Mikel Merino yahaye umupira mwiza Bukayo Saka atsindira Arsenal igitego cya mbere, ariko nyuma y'iminota 2 yonyine gusa myugariro wa Arsenal bita William Saliba, dore ko anashakishwa cyane n'ikipe ya Real Madrid, akora ikosa ananirwa gukina cyangwa se gukoraho umupira yarahawe n'umuzamu David Raya, bituma Vinicius Junior n'imbaraga nyinshi atsinda igitego rwose, dore ko na David Raya yamuhaye umupira asa n'uwihengetse gatoya iruhande rw'izamu, bituma igitego cyishyurwa ako kanya bisabye iminota 2 yonyine gusa. Ni igitego cyaje gikenewe gusa kitari gihagije ku ruhande rw'ikipe ya Real Madrid, yari gikeneye ibindi 5 ngo isezerere ikipe ya Arsenal ku giteranyo byibuze cy'ibitego 5-4 cyangwa se 3, bakaba bakina iminota 30 y'inyongera kuko bagombaga kuba banganya ibitego 4-4. Yari butume n'ubundi bajya mu nyongera cyangwa se bakanaterana penalty, ariko icyizere cyaraje amasinde kuri Real Madrid yakomeje gusunika ihatiriza. Gusa nyuma yaho Arsenal nayo yaje kugaruka mu mukino neza, dore ko yakinnye cyane igice cya mbere isa naho idefanda, ariko nyuma yaho yaje kugaruka bituma ku munota wa 3 w'inyongera muri 5 yashyizweho Mikel Merino yongeraga guha umupira mwiza Gabriel Martinelli wirukankanye ba myugariro ba Real Madrid kugeza arobye umuzamu Thibaut Courtois. Umukino urangira Arsenal itsinze ibitego 2-1 ndetse inagira muri kimwe cya kabiri kirangiza, aho yaherukaga kugera mu mwaka wa 2009 ariko inasezererwa na Manchester United.
gutsinda bagasezera Real Madrid, kandi ibi biyibutsa ndetse bikibutsa n'abakunzi b'umupira w'amaguru n'abafana ba Arsenal muri rusange mu mwaka w'ibihumbi 2006 ubwo bageraga ku mukino wa nyuma n'ubundi basezereye ikipe ya Real Madrid muri kimwe cya munani. Icyo gihe bakanagira ku mukino wa nyuma, gusa ntibyabahiriye kuko ikipe ya FC Barcelona yabatsinze ibitego 2-1. Arsenal muri kimwe cya kabiri tariki 29 z'uku kwezi izahura na Paris Saint-Germain yasezereye Aston Villa ku giteranyo cy'ibitego 4-3 mu mikino yombi. Naho ikipe ya Inter de Milan yabashije gusezerera ikipe ya Bayern de Munich ku giteranyo cy'ibitego 4-3. Izacakirana na FC Barcelona yasezereye Dortmund ku giteranyo cy'ibitego 5-3 ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Ngayo nguko imikino yarangiye, ariko gusa ibintu byakaze muri Real Madrid, aho abakinnyi bose ndetse n'abafana n'abatoza bisa naho batishimiye rwose uko iyi kipe yitwaye. Ku ikubitiro rero umuntu wagize icyo atangaza ni umuntu bita Thibaut Courtois, wanagowe cyane n'amakipe bagiye bahora, dore ko yagiye akora amaseva atandukanye. Thibaut Courtois rero yagiye mu itangazamakuru bamubajije icyo abona kuri Real Madrid, yagize ati dukeneye kumva ubwacu ko dukwiriye gukora nka ekipe, ntabwo dukeneye kuba nk'umukinnyi ku giti cye, dukeneye gushyira hamwe kuko Real Madrid ni ikipe ishyira hamwe ndetse ikwiriye gukina kugira ngo itsinde, apana kumva ko wakina uri umuntu ku giti cyawe ku buryo ushaka kwiharira ibyo ukora byose. Dukwiye kumva ko turi ikipe, turi abantu bamwe dushyize hamwe, dore ko dufite imikino myinshi. Ati turacyafite shampiyona dufite amahirwe yo gutwara, ndetse turacyafite na finale na Copa del Rey na FC Barcelona, birashoboka rero ko twatsinda, ariko ntago rwose dushyize hamwe. Thibaut Courtois mu burakari bwinshi agaragaza ko ikipe ya Real Madrid isa naho yacitsemo ibice. Abasesenguzi hirya no hino bagiye bavuga ko bagaragaza uburyo Real Madrid ari ikipe iciriritse nubwo ifite abakinnyi bakomeye barimo Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham na Rodrigo, bameze neza cyane, bavuga ko ari bamwe mu bakinnyi beza kuri iyi si. Ariko abasesenguzi bagiye bagaragaza uburyo imikinire yabo kudahuza, gushwana rimwe na rimwe, gushwana n'abafana bagahangana, ubundi nabo ubwabo bagahangana ubwabo. Abasesenguzi bagiye bagaragaza ko ikipe ya Real Madrid itameze neza, ndetse no gutsinda imikino imwe n'imwe itaragiye ivugwaho rumwe. Murabyibuka neza nko ku mukino wa Atletico Madrid aho bayisezereye kuri penalty, tubona byanagoranye ndetse bitanavuzweho rumwe ku bijyanye na penalty ya Julian Alvarez wateye, bikaza kuvugwa ko yayikozeho inshuro ebyiri ariko ntibyemeranyweho. Byanatumye umutoza Diego Simeone wa Atletico de Madrid avuga ko ikipe ya Real Madrid niramuka itwaye igikombe icyo ari cyo cyose azashimira abasifuzi ko bitwaye neza. Ati naho FC Barcelona niramuka itwaye ibikombe azashimira abakinnyi ndetse n'ikipe muri rusange ko yagiye yitwara neza. Ubona ko ari ikipe ya Real Madrid ku bijyanye no hanze mu itangazamakuru nivugwa neza, ku bijyanye n'imyitwarire, ku bijyanye n'imikinire, yewe ngo yagiye ishyigikirwa n'abasifuzi. Ibyo byatangajwe n'abasesenguzi benshi batandukanye ndetse n'abatoza bamwe na bamwe, yewe n'abakinnyi bivovota. Binagaragara ko ikipe ya FC Barcelona nayo iherutse gutangaza ko itishimiye icyemezo cyafatiwe Kylian Mbappé ubwo yakoraga ikosa mu mukino uheruka wa shampiyona agakandagira umukinnyi. Bivugwa ko igihano yahawe cyoroshye ugereranyije n'ikosa yakoze, kuko yakoze ikosa rikomeye. Ibi byose harimo indiscipline tactique. Kamavinga wahawe ikarita y'umutuku ku mukino ubanza wa Champions League na Arsenal. Kylian Mbappé uheruka guhabwa umutuku. Vinicius nawe wagiye witwara nabi muri vestiaire n'ahandi. Ubona ko ari ikipe ya Real Madrid itameze neza mu buryo bwinshi butandukanye, yaba mu kibuga no hanze y'ikibuga. Ubona ko ari ibintu bituma iyi Real Madrid idahuza. Ni ikipe ikomeye mu by'ukuri, ifite abakinnyi bakomeye ndetse ubusatirizi butoroshye, ifite ibibazo byinshi bitandukanye. Wakubitaho kuba ifite defense nayo ijegajega yavunikishije abakinnyi benshi. Real Madrid ni ikipe ifite ibibazo byatumye rero hibazwa ahazaza h'umutoza wayo Carlo Ancelotti. Umutoza wa Real Madrid Carlo Ancelotti nawe ati ntabwo nzahazaza hanjye nyuma yo gusezererwa n'ikipe ya Arsenal. Ni nyuma y'uyu mukino rero aho uyu mugabo Carlo Ancelotti yavuze ko bari mu bihe bitari byiza ariko bagifite ibyo gukinira birimo igikombe cya shampiyona, ndetse anavuga ko bafite igikombe cy'isi cy'amaklub. Ati turi mu kaga ariko turi mu rugamba rwa La Liga, dufite umukino na FC Barcelona
dufite umukino wa nyuma wa Copa del Rey uzaduhuza n'ikipe ya FC Barcelona, dufite igikombe cy'isi cy'amaklube mu mwaka w'imikino utararangira. Uyu mutoza yavuze ko umukino wa Arsenal ushobora kuba ari wo wa nyuma muri UEFA Champions League kuri we, ndetse ko atazi icyo ahazaza he hahishe mu ikipe ya Real Madrid. Ati umukino wanjye wa nyuma muri UEFA Champions League muri uyu mwaka w'imikino, yego twagize ibihe bibi bitari byiza, twagize ibihe byiza mu myaka ishize, ariko reka turebe uko bizagenda mu mwaka utaha. Sinzi ibizaza kandi sinshaka kubimenya. Icyo ndebaho ni iby'aka kanya uko bimeze. Amasezerano y'uyu mutoza rero unafite amateka wenyine yo kuba ari we mutoza wegukanye Champions League 5, ibikombe bya UEFA Champions League 5, azarangira mu mpeshyi y'uyu mwaka. Gusa byitezwe ko azahita ajya gutoza ikipe y'igihugu ya Brazil, nubwo we ubwe ntacyo arabivugaho cyangwa se yari yabitangazaho. Ndabakunda cyane, Imana ibamere umugisha. Ciao duhure ubutaha. Narimba kumbo cyane, gusa Imana ibamere umugisha. Wowe mushyashya kandi subscribe kandi nguhaye ikaze, dukomeze kubana mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Nawe dukomeza kubana igihe cyose duhari. Ndagukunda cyane kandi ndagushimira. Imana ikomere umugisha. Ciao.